Marion Karugi na ngina kwenye tekete neokawere ntuko ya mwicho ya mwaka ya bonda bonda kumalari bakuri okaria kongelo abauge takaite nekane ndi kwithagirwa kwina wagage bobwingi na ni unto bakona nyanende okwa komane na bwo bari wakaite nekamu no mathane otuko iro kwithagirwa kwina ogendi bobwingi bwanto na baino kwa bukathane ndi bakwenda okaria kongelo akendo tira bate benene Nicholas Chamari katoechio antu bakuchumbo ibi kibini nibagwa mithangiko ira mandereba babonda bonda ntere mwanya bakurukirwa anjarani cha amba babonda bonda netumite abonda bonda baba baithiro baina kimako kinya igita aria bakuringa biashara achiao bakiuga bakwenda kuongero karia ngugini ichiao nekenda bachiruta batena thina amba ibwaite o boka ituremetu igwele wakethe baba kuia ombikibiki yu ni mandereba wenzetu ni abiria bato kamata kana ibariko ndi tukuromba tuongelo twewe security yo tukaria na bado tuengwa itugite security tukwa mathaya okamata abiria ethainya nuntu mbaithainya antu ibethora boyo kinya nduke noromba kweyo garomia antu stand ya kwa to wono kuono ni bangi na antu banjire ni bo itanjira kinya mauru endre kuma batu security tukuromba twemandre babikibiki itukuromba security tukerwa ni wambe bothiri wamba tayari bokuo turinga mato twino bwa gwetwega nya muthenya no kira kuyo bibiki te oro ombike kurtangwa njiro ngwetie thasi egwo turia ronda twengani namba bibiki na security yagera kana na batu pio kethira muntu agetha na bundogire na tabatu muntu bibiki tuteka mata inya gesio lakini muntu mwamba bibiki akamata bundogi yo karatho nya kuratho na watia bibiki yeta endre batu twete thokata na security ne tena ngwa batu muntu ucura muntu moe akwani lana atwetete kwambukana na mwaka wa 2022 ana bakwa itu kwa nkubwelenga iteni makanisene bono kwe bwende murungu bwenda murungu kumenya kento biblia yuwa muntu ade ya kintu kya njala siawe ko muntu weta wirigira into kyotheri muntu nare kintu kya njala siawe muntu nare thithino eke muntu nare kirane nkerimu ciari oke kuri no gwende bari wa kinya gitare ria thigonko igitare kwithagirwa kwina ngendo imbingi boba tiaruta ngwe yao bwega nontu ibakuthuka amba babonda bonda babaithukira na ikyo nontu kinya batiaringa bonda bonda achiao mathama otugu nontu bakumakira uturo bwao itare ria thigonko iturakira muno nontu iro bikibiki si yawa sana bikibiki kaimenyi na tugobetha si bikibiki mawa isa watu grendeti bikibiki ni sietete asilimia binge mno na bange batisi obagero bikibiki ekuetere isi omimbitha twekeyirwa na nontu ba musimu yothi onkoyo twekira urunga matatu tuko nontu muntu are ambesa ndene kiumia kwa to owo to mbesirisi ongo ito watanore ya mbesirisi muntu ro gobethete mbi ro gobethete bikibiki ndi tugwaite muno sana nyambaba tara thiongo thonto thai batu tweria thai tuimenyerete nonto muntu na kumenya thai nya bibiki ekeyeta atona na kumanenge kampani ongwete kwa na bibiki thai nonto ibogera bibiki cio cieta muntu uria wa bibiki watu aweteri wega kaweteri eta na ruko mani chote security customer ciegwe lakini tute kumeamba iba ko nonto ronda tweria batu tuthia tinjerene kinya bibiki yongo no gero mende gao ci ya kwonu ere njaro yete waneo nde batu twerita mathayo ndo 60 twainga ngwe tweta kumama tuwe itere thiongo thena mbere guthuguma boya muno ogenda kolelia yonto ntukwe Christmas yongwa twathukumire ma twathuguma mbesa cia turema nonto tutari no bua nonto tutari no salama bakwana twamenya thirikari tene na mbere tusugulikira tutari no bua bubwingi wana bakwa thukumeni no genda otongaru are na ruyu kina winde na miaka 6 na no nkuria mbia Ndege kwenda utonga bwaraka ukono mwana miaka 30 na kwenda utonga kinona vikiviki na kwenda nge kumalare gembe north Petan Class Chabari.